Goeiedag. Ek hoop alles gaan goed. I hope everything is going well. Vandag gaan ons bietjie lees oefen. Today we're going to practice some reading. Now, the aim for this video is for you to hear how the words are pronounced and that you go afterwards and try to read the piece on your own. Okay. And you can follow along with the paper in your homework book. So, are you ready? Okay. Die klein rooi hennetjie het op 'n dag koringkorrels op die grond gevind. Wie sal my help om hierdie koringkorrels te plant? Vra sy. Nie ek nie, antwoord die kat, die hond en die perd. Hulle was almal te lui en besig om haar te help. Die rooi hennetjie het dit toe alleen geplant. Nadat die koring gegroei het, het die klein rooi hennetjie haar vriende gevra: "Wie sal my help om die koring te oes?" "Nie ek nie," roep haar sogenaamde vriende. "Dan sal ek dit doen," sê die klein rooi hennetjie. Sy het die koring toe self geoes en dit in sakke gesit, gereed om na die meelenaar te neem. Baie dankie. Thank you so much. So now you're gonna go to your reading piece and practice the words, practice pronunciation. En dankie. Totsiens.